Ndabaramukije mwese abakunzi ba Kristo Yesu, amahoro y'Imana bane namwe. Nukuri ndabakunda pe, ndabakunda na Kristo Yesu arabakunda gusumbya uko ndabakunda. Haleluya. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana, Imana impaye ubungubu. Mbese ntubona ubungubu niho mbonye ijambo Imana indongoye mu gitabo n'igice, mbese n'igice. Nukuri mbona ko ari byiza, mbese narara ndaribashikirije bene data. Yesu Kristo hari ibyo yabonye muri mwebwe, hari ibyo yabonye kabisa. Nukuri bene data, Kristo arabakunda. Ijambo rero ngiye kubashikiza rivuga riti, mbese ukwizera kwawe koba kungana gute? Haleluya. Ati mbese ukwizera kwawe koba kungana gute? Nkasaba umuntu uwo ari we wese mbese yirebe ukwari, mbese ukwizera kwanjye kwaba kugera hehe, ese kwaba kungana gute? Haleluya. Ku bantu batazi icina y'iwanjye ni Pasikasi, wanditse Pasikasi wabona ubutumwa bwinshi burimwo. Reka rero nsenge hanyuma ndabashikize ubutumwa Imana impaye ubungubu. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima Mana ku butumwa bwawe umpaye Data. Ndakwinginze uhabwe icyubahiro Kristo Mwami, ndakwinginze Data weze umutima wanjye, unyogeshe ya maraso wavira ku musaraba, kugira ngo Mwami Yesu Kristo nkora umurimo wawe meze neza. Ndakwinginze Uwiteka Mana undungikira umwuka wawe wera, kugira ngo Kristo Mwami aze avuge nanjye nasame. Mwami, umwuka wawe wera akurikiye rino jambo. Ndakwinginze Kristo Yesu, umuntu uwo ari we wese ari buklike ku iyi video akayumviriza Mana akayirangiza, ndakwinginze Kristo umuhe umugisha Data. Oh haleluya. Kandi umuhe gukura mu mwuka. Urakoze Kristo. Ndaboheshe Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye imizimu n'abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibi yabiraha ngaha mu izina rya Yesu Kristo. Ndasaba Uwiteka Mana Nyiringabo undungikire abamarayika bawe bangote. Urakoze Kristo. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Haleluya. Reka rero dusome Matayo igice 8, ndasoma ku murongo wa 2 n'uwa 3. Haleluya. Reka rero some. Maze umunyamibembe aza kuri we aramupfukamira ati, mugenzi ukunze woshobora kumpumanura? Amena. Ngo maze umunyamibembe aramupfukamira. Urumva? Reka ndayitangire, reka ntangire ku murongo wa 1. Amanutse uwo musozi ishengero ryinshi riramukurikira. Haleluya. Haleluya. Ngo amanutse uwo musozi ishengero ryinshi riramukurikira. Kubera iki ryamukurikiye? Nuko ryari rizi ko Kristo ashoboye. Yesu nashimwe cyane. Abantu benshi, ishengero, isinzi ry'abantu ryaramukurikiye kubera ko bari bazi ico bamukuraho. Haleluya. Ku murongo wa 2, maze umunyamibembe aza kuri we aramupfukamira. Haleluya. Umunyamibembe aza kuri we aramupfukamira ati, mugenzi ukunze, mugenzi ukunze woshobora kumpumanura? Mugenzi ukunze woshobora kumpumanura? Haleluya. Bene data, uyu muntu yakurikiye Kristo aziko hari ico yamukuraho. Haleluya.
uyu muntu yakurikiye Kristo azi ko ashoboye. Haleluya. Uyu muntu yakoresheje ukwizera. Yakoresheje ukwizera. Haleluya. Ngo woshobora ngo ati mugenzi ukunze woshobora kumpumanura. Ukunze inde Kristo akunze yashobora kumuhumanura. Haleluya. Kristo abishatse. Umva niryo jambo yakoresheje. Akunze ngo ukunze washobora kumpumanura. Ni kubera iki yabivuze uko? Nuko yarazi ko Kristo atakintu na kimwe kimunanira. Haleluya. Uyu nguyu yakoresheje ukwizera. Yesu nashimwe cyane. Yakoresheje ukwizera. Ijambo ryo kwizera. Mwene data, ukwizera kwawe kwaba kungana gute? Ukwizera kwawe kwaba kugera hehe? Haleluya. Ndababwije ukuri, udafite ukwizera muri we, utagufite, dore nta kintu na kimwe cyakoreka. Uwiteka kurana nuriya yizera. Haleluya. Nuriya yizera. Urafite ibibazo byinshi muri wewe, urafite ibigeragezo bigusumba, ariko ukwizera ntakufite. Ukwizera ntakufite. Ese wamera nk'uyu nguyu? Mera nk'uyu muntu. Mera nk'uyu muntu, ukoreshe ukwizera. Haleluya. Koresha ukwizera. Wizere ko uwo wakiriye ashoboye byose. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo arakunda biwe. Ngira ijambo Imana impaye ndabahereza. Imana yabonye muri mwebwe mwataye ukwizera. Muri mwebwe mwataye ukwizera. Muri ko murashaka kuja kure y'Uwiteka. Muri ko murashaka kuja kure y'Imana kubera ibibazo muri mu bibazo byinshi. Mwene data ndakubwire, nukoreshe rya jambo ryitwa kwizera. Ukwizera kwawe ni gukure. Haleluya. Koresha rya jambo ryitwa kwizera. Haleluya. Dore muri mwebwe muri ko muriganyira. Muri mwebwe ukwizera kuri ko kuragabanuka. Abandi muri mwebwe nta kwizera mugifite. Bene data, Imana irashaka ko mugira ukwizera. Numwizere ko ibyo bibazo muri mwo Imana ishobora kubakuramwo. Haleluya. Ukwizera. Iyo udafite ukwizera, Uwiteka Imana Isirayeli ntishobora gukorana nawe. Atakwizera ufite. Reka ndabwire bene data, burya nabariya basengera abantu Imana ikabakiza, iyo abatakwizera bafite ntago baba babikora. Ntago biba bikunda. Imana ntago ibi bikora. Kubera iki? Nta kwizera muri bo baba bafite. Reka ndakubwire, nubwo waba usengera umuntu ameze gute, atakwizera ufite, nta kintu na kimwe kiba. Nubwo nubwo waba waramenye gufata amazi ukayanywa, uvuga ati reka nywa amazi, aya mazi ninayanywa Imana irakweramwo inkize. Reka ndakubwira, ubikoze atakwizera ufite, nta kintu na kimwe kiba. Haleluya. Bene data, Imana ya Isirayeli ntago isinziriye. Yabonye muri mwebwe ukwizera kwabashizemwo. Murafite ibibazo bimaze igihe kirekire cyane. Murafite ingorane zitandukanye, ariko muri ko murabona ko Uwiteka yatinze kubibakuramwo. Dore ukwizera kwavuyemwo. Abandi kuri ko kuragabanuka. Mwene data, nugarura ukwizera kwawe. Uwiteka Imana ashaka ko uko kwizera kwawe kugaruka. Haleluya. Ukwizera kwawe nukugarure. Niwizere ko uriya wakurikiye kashoboye. Haleluya. Isinzi ry'abantu ryaramukurikiye. Mw'iryo sinzi rero harimwo umuntu. Haleluya. Harimwo umuntu yari afite ukwizera ko ibibazo byiwe niyabibwira Kristo ko biri bushire. Haleluya. Mbese
yari afite ukwizera ko ari bugira iki, mbese ari bumukorera ibitangaza. Haleluya. Reka mbandanye nsoma ku murongo wa 3. Aramvura ukuboko amukorako ati ndakunze humanuka. Haleluya. Ngo aramvura aragorora ukuboko amukorako ati ndakunze. Haleluya. Ngo ndakunze. Haleluya. Kubera iki Yesu yakunze kumuhumanura? Nuko uwo muntu yakoresheje ukwizera. Yesu Kristo nawe arakunda, arabyumva, biramunezereza, mbese aravuga ati ndakunze humanuka. Mwene data, urazi ko Imana ishobora kukurekerana kubera atakwizera ufite? Ibyo nzira z'ibibazo uri muranyuramwo, ukwizera kwawe kwagabanutse, urazi ko Imana ishobora kukurekerana kubera ko ukwizera kwawe kuriko kuragenda? Bene data, mw'ibyo bibazo ufite, nugira ukwizera, gira ukwizera ko Imana ishoboye byose. Haleluya. Murafite ibibazo byinshi bitandukanye, murafite ibibazo kabisa bibaremereye, bimaze igihe, mubona kumenga Imana yarabahebye, mubona kumenga Imana mbese yaragiye kure yanyu. Ariko ndakubwije ukuri, uko kwizera uri kuratakaza, ndakubwije ukuri, Uwiteka Imana ntashobora gukorana n'umuntu ariko aratakaza ukwizera. Haleluya. Yesu Kristo yabonye ukuntu kwizera kwanyu kuriko kuragenda, abandi ukwizera kwabashizemo. Ntago mukizera ko ujya mwakiriye ko ashobora kubakura mw'ibyo bibazo murimo. Ntago mukizera ko kuriya mwama musaba, kuriya mwama mwereka ibibazo byanyu ko ashobora kubakuramo. Ntago mukizera ibyo. Bene data, ntimukizera ko uriya mwama mupfukamira buri munsi ko ashobora kugira iki, kuza kubagwanirira. Ndabizi neza ko mufite ibibazo bitandukanye, buri muntu afite ikibazo yikoreye. Mwene data, ikibazo ufite ntaco nzi, ariko ndazi neza ko muri mwebwe buri muntu afite umutwaro wiwe ariko arereka Imana. Ariko nubwo muriko murereka Imana iyo mitwaro yanyu, nta kwizera mufite muri mwebwe, nta kwizera mufite. Ukwizera kwanyu kwabagabanutsemo, ukwizera kwanyu kwabavuyemo. Ikintu Imana ishaka, saba ukwizera mwene data. Dore Imana iriko irashaka ko musaba ukwizera gukwiye. Musaba ukwizera gukwiye bene data. Nimuhinduke, mwihane, musaba ukwizera gukwiye, mugarukire Uwiteka, muvuga ati Mana ndasaba ukwizera gukwiye, naragucumuye ko, dore nari naguhebye kubera ibibazo mfite, ariko bivanye nuko numvishije ko ukwizera kwanjye kwagabanutse, ndasaba umbabarire. Imana isubire igushire mu rutonde rw'abantu bizera. Mbe urazi ko atakwizera ufite ko udashobora kuja mu ijuru? Urashobora gukora byose byiza ukanezeza Imana, ariko ubuze ikintu kimwe, kwizera. Ubuze ikintu kimwe, kwizera. Mwene data, nta juru wajamwo. Imana rero ishaka ko mugira ukwiza, nimusaba imbabazi. Muri mwebwe murimwo ukwizera kwanyu kwabavuyemwo.
Imana impaye ino jambo ndagushikirize wewe wagabanukiwe n'ukwizera, wewe ukwizera wakuvuyemwo. Dore Imana ishaka ko ugaruka. Garuka ntuje kure, garuka. Imana yakubonye, yabonye ibyumviro byawe, yabonye ibyo uri kuriyumvira. Dore Imana ishaka ko uyisaba imbabazi kugira ngo ikubabarire usubire ku murongo wo kwizera. Haleluya, usubire ku murongo wo kwizera. Reka ndababwire, ibyo bibazo muri mwe muranyuramwo ntimugenge Imana ntikirabireba. Imana irabizi, Imana irabizi, ariko ukwizera kuriko kuravaho. Ukwizera kuriko kurabavamwo kabisa, kuriko kuragenda. Mwene data ndeka ndakubwire, niwabona ukwizera kwawe kugucomotsemwo kukagenda, umenya ko n'ibibazo byawe atakwishwa birimwo. Kubera iki? Ukwizera wagutaye. Haleluya, ukwizera mwagutaye. Yesu Kristo nabagire neza bene data, nimupfukamaho muri kugira ngo musabe imbabazi. Yewe wa muntu we ino jambo riziye, dore nupfukame usaba Imana imbabazi. Uwadendebukiwe, mbese uri kuriyumvira ibintu bibi, uri kuriyumvira kuva mu Mana, ukwizera kwawe kwakuvuyemwo, ukwizera kwawe kwagiye, uwabonye ko mbese ubuzima bwawe mbese ataco, mbese ubuzima bwawe mbese bwagiye kure, mbese ubuzima bwawe butagize iki, atakamaro. Ariko Imana ya Isirayeli yabonye ko atakwizera mbese kugusigayemwo. Nugira ukwizera, kuko uriya wakurikiye arashoboye gusa ico ashaka. Gira ukwizera. Haleluya, nugira ukwizera. Haleluya, aho uri hose mwene data uri kurumva ino video, niwe uri kurabwirwa, nureba ukwizera kwawe aho kugarukiye. Nimba ukwizera kwawe kwagabanutse cyangwa se takwizera ugifite, nukuri aho uri upfukame usaba Imana imbabazi maze ikongeze ukwizera. Haleluya, kuko udafite ukwizera mwene data, udafite ukwizera muri wewe, nta kintu na kimwe kiba. Haleluya, Yesu Kristo abaha umugisha. Yesu Kristo abaha umugisha ku bantu babashaka mbese ko nabafasha gusenga, abashaka kwihana, mumpamagenda abasengere ku ifone nta kibazo. Cyangwa se abantu badafite nimero ziwanjye, ndashobora kuzandika aho ngaho, hanyuma mumpamagare abihana mwihane, kuko murimwo ijambo ry'Uwiteka ntago rizira ubusa. Murimwo bene data, Imana ishaka ko mugarukana ukwizera, mwizere ko Kristo ashoboye. Haleluya, Yesu Kristo nabaha umugisha. Reka senge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima kwiri jambo duhaye, ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, uhezagira umuntu ari wese ari buryumvirize. Urakoze Kristo, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amena. Yesu abaha umugisha kandi abarinde.